Ekitabo kya Yobu essuula ya 6. Yobu okugarukamu Elifaazi. Bwanyuma Yobu yagarukamu ati, ayi bambe kabaasibwa ki obugwakubi bwanje bulengwa, nali ebishikirizi byanje byona biteebwa aha minzaani, bikaremeera okukira omushenyi ogw'omu nyanja. Nikyo kindeetiire kurahuka kugamba ahabw'okuba emyambi y'obushobozi bwona endi omunda, amagara ganje niganywa obusheegu bwayo. Eby'okutiinisa bya Ruhanga bitengire orugamba kundwanisa. Noogira ngu enturegye neekunga eine obunyansi omu kanwa, nari shente juga neerya? Ekitiinensha kiriibwa kitari mwonyo, nari omu maizi g'ihuri habamu akanuzi? Omutima gwanje tigurikwenda kubirohoozaho, nibinsusira nk'ebyokurya birikunugwa. Nkabaasibwa ki ntunga ekindikushaba, Ruhanga ampa ekindikwetenga. Ruhanga aikiza kunsingyera, atayo omukono gwe ampuhula. Obu nkatunga obuhuumure nangwa n'omu busaasi obutarikutuuza, nkayesiima ahabw'okuba tindikuhakanisa bi orikwera arikugamba. Nyine maani ki g'okutegyereza? Omuheru gw'obusaasi bwanje n'enki ngu mbone kugumisiriza? Amaani ganje n'amaani g'amabaare, nari omubiri gwanje n'omuringa? Buzimazima omurinye tinkiinemu buhwezi, kandi obundi buhwezi bwona bunyihirreho. Munywani w'omuntu orembere ashemereire kumugirira embabazi ngu atakareka kutiina ow'obushoborozi bwona. Beine waitu n'endyarya nk'otugyera, nk'omukuru ogurikureetwamu omwegyemure gukooma, ogurikwiraguzibwa amaizi agakwasire, omu orubaare rweshereka. Hakibaho obutagasi bikahwerera, omushana gukijwa bikaruga omu mwanya gwabyo. Emitwe y'abagyenzi eyabiire eraba aha rubaju rw'ogwo mukura etiishuka eza omu ihamba egwayo. Emitwe y'abateema eguma neesherura, n'abagyenzi ba Sheba baguma bategyeriize, bahwa amasiko ahabw'okuba bakaba bagira obwesigye, bakihikayo bashoberwa. Okwo nikwo mumbeeriire, kumureebire ebishikirizi ebimpikireho mwatiina. Hariho obu naagizire nti mugire eki mwampa? Narishi nti mumpe ekikyoncho aha bimutungire? Nari nti munjune omu mikono y'omuzigu? Nari nti munkyungure omu mikono y'abarikumpata? Munyegyese nanye ninyija kwesiza, mumanyise eki naashobize. Ebigambo by'okuhikirira kane eby'amaani, mbwenu empaka zanyu nizimpana ki? Nimwenda kuhana ebigambo? Manya ebigambo by'owayehwire amasiko biri nk'omuyaga. Buzima nimukunda kuteerera efuuzi entenyu, n'okwiha ahari munywani wanyu enshaagi. Mbwenu hati nimbeshengyereza mundeebe, ahabw'okuba buzima tindi kubiiha nk'oku muri kundeeba. Nimbeshengyereza muhinduke, mutakora ebitari by'okuhikirira. Ego muhinduke, ebyangye n'eby'oburyo. Nimugira ng'orurimi rwanje rwine oku ruri, tirurikubaasa kumanya ekibi?